Kada ito nga lugar, iti barangay Gabot Norte, iti Ili Abado, Ilocos Norte, gagayem ken kabsat, iti nagrubwatan, dagiti agkatungangan, ada Aljon ken ni Oscar, nga ito'y ket napandaragkalap, iti teng nga titaaw, iti kalabes, gagayem ken kabsat, ngem iti kaadada, iti teng nga titaaw, mga kaibigan ket, dita nga nakasalaw da, iti dakkel nga alon, nga rason meten, gagayem ken kabsat, nakapatugan, iti bangkada, mga kaibigan, nga ito'y ket isu iti nangipan kadakwada, iti trahedya, iti tenga ti taaw. Kada iti agundaway gagayem karabsat ket intay buyaen iti panangistorya dagiti agkotugangan no kasano nga nakasurvive da iti tenga ti taaw. Kalpasan ang madinapasangpet dagiti pamilya da Oscar Retamal agtawen 39 na asawaan ken Aljon Pagod agtawen 24 agpadang agnanaed iti barangay Gabot Norte, Badok Ilocos Norte, ket dagdagos da nga impakaammo kadagiti maseknan ken insigidamet ang nagtignay dagiti barangay officials babaen iti panangidadaulo ni punong barangay Virgilio Kalahate ang ipakaammo iti biyang ti Philippine Coast Guard ken iti MDRRMC office Badok tapno ti kasta ket plinano da iti panang rescue da karagiti agkatugangan at maob ti bangka nga inda nagluganan kabayatan iti panagturong da iti taaw tapno di kasta ket isiyangkat da ti panagkalap. May impakamon digiti pamilya ng saan da nga nakasangpet digiti duwa sigod nga pinakaamuan tayo ti Coast Guard as well as dito MDRMO tapno ti kasta ket makapagkikinonek digiti MDRMO as well as dito Coast Guard. Sigon kani punong barangay Kalahate ket handamet ang nagkurang amang patpatigmaan karagiti kabarangayan da amang ngalap ano adda dagiti gale warning ket handan amapmapan agkalap iti taaw. Regular nga mapagpakamuan da nang nangron na kadito kasti nga tiempo kita tanayo babaan kadigiti kagawad may pakamo babaan kadigiti kagawad sitio kagawad nga saan da nga tumapog no kasto nga napigsa iti danom nga gapo siguro iti kinarigat ti panagbiag na makita da nga nalinak iyan ti igid na karkarigatan da iti mapan so madida inexpectar iti duwan madida inexpectar in fact agawid da kano pekit din iti mapasamak di nga trahedya. Inulit manen ti kapitan iti immapela karagiti so amin ang mangalap nga agnanaed ang masakupan karagiti coastal municipalities asa anda kuman ang mapan agkalkalap ken agbalin kuma nga adal manen tinapasamak karagiti agkatugangan. Kadigiti kalugaran tayo iti barangay Gabot Norte ken hanlang iti barangay Gabot Norte no digiti kakadwa nga iti coastal barangays kaya't ko lang ipakaammo nga no kastoy nga kadawel iti tiempo saan da kuman nga agpilit nga mapan iti pagkalapan ta daytoy kitagbalin laeng nga risgo so daytoy napasamak iti barangay Gabot Norte ken kadigiti duwa nga fishermen agbalin ko mga adal kadigiti kakabsat tayo kakadwa tayo kalugaran tayo nga fishermen iti kasta ket masalwadan iti kastoy nga pasamak kuno trahedya sapay kumata makita da daytoy nga napatpateg ti biag ngem daytoy masapulan. Ditoy pay ang nagyaman ni punong barangay Kalahate iti alisto a koordinasyon dagiti maseknan nga ahensya ken dagiti opisyales iti probinsya nga Ilocos Norte babaen met iti panangidadaulo ni Governor Matthew Marcos Manotok iti alisto a panagtignay da anang rescue kadagiti agkatugangan. Tagyaman kami iti napintas nga coordination ti municipal officials headed by Honorable Mayor Maximo Cahigal as well as dagiti MDRMO iti intero nga probinsya ken kastamet dagiti apo nga Philippine Coast Guard ken liderato ni Apo Gobernador isad gapuna nga idi nakaawat ni Apo Gobernador iti daytoy report sigod nga nag-text tinumuti biyang ani Apo Gobernador kanyak ket daytoy isigod nga inaksyonan na amin digiti request tapnon ti kasta ket masapulan dagiti duwa nga fishermen agyaman kami nang nangron na kanapon Dios ta sibibiyag da nga nasapulan tayo digiti nga kalugaran tayo. Ditoy nga inistorya dagiti agkatugangan ang mangalap ada Oscar Retamal ken Aljon Pagod dagiti kabadasan da atrahedya kabayatan iti panagturong da iti taaw amapan kumagkalap ngem iti handa aninamnama
iti panagpigsa ti angin ken alon ket napasamak ti pan nakapatog tinagluganan da abangka. Alauna, sir. Bangkam te ay alauna, Di parbangon. parbaon, sir. Te bandan alas 5, iso pa nakapatong, sir. Ay, natukol pati si ko na, sir. Oo. Doon, naipalapal ka mo doon. Oo. Sinubli mo eh. Sabi, pinagkasya mo lang, sir. Nagsimpa may isang ilang lang yung sir. Yung ka nag-iiras na. Lapas. Gaya lapas, sir. Oo. Hindi nga min agrobot ka dito, okay tayo lang ti panahon. Mo, sir. Yung nakasabtan nyo, dagiti dataklo nga alon. Jay, kasta, sir. Jay, 10 miles. Oh, okay. After that, So, jay nakakastambi, sir. So, jay hindi nakapatong. na ba't huwag kayo anak inog obrayo hindi? Oh, ayaw, ano, sir. Yung kastambi natin, sir. Kibimbilat nga ilang lang yun, sir. Timpaw mo lang, sir. Anat oras ili manong? Hindi. Idi napatog na ta. 5:20, sir. 5:20 bigatan. Parbaong pala aja. So malmalim kay idi rabi ay di kalman nga naka. Maring na timbadang gamti alas 2 ti parbaon jay, sir. Oo. Bali 24 hours may. Na Nagkaskas na ng tanda daw. hangkay ngod nga nabisinan. Naman, sir, nagkapso miya, sir. Ano mo inyo nuno papaunog may? Maligi naging inom ti dati. Naman, sir, minom ka mo isag paminsan. Makainom ka mo alauna, sir. Awan digiti nasalbar yung magamit yo. Da, sir, tatalong sa laajay na ay pudunam may. Oo. Isa lang ti nasalbar. So lang tinakas tayo, sir. So lang sa lakam may. Oh, idi naka daon kain or idi napasat pa kayo iti bye-bye. Siya sinat nagpatulungan yung imuna. Awan, sir. Oo. Awan mo tayo min na. Awan mo tayo min na. Jay, sir, dududwa kam natan, sir. Nakita tang dito bilog. Sa di nagpatulong jay kastan, sir. Nagpatulong yan ti balbalay. Jay. Pakainom ka mo law na so nga apo kam nga apo, sir. So nga yung makatanda mo, sir. Pininom da kami, pinagmeriendada kami. Ay, sir. Di intawag da to yan. Sir, ang tawag mi parang dikas ta jay simong pakam jay, sir. Ang tawag mi sige dato. Ito ayan yo. Sir. Okay. So, idi hanyang linamnaman kasi magpasabot kanya yo. Nan, sir. Okay. Ganda mi pikit agad ko din, sir, kung binukaran na kamo yan takling nga daluyo. Ada na ala yo idin. Oo, pa, sir. Okay. Ganda nung mi paligyan ti payo ini, sir. Di pinasarakan jara ba iday. Naangin. Nangin, sir. Napiksa ti alu-alun na. Okay. So, anati paslang adal nga napulot yo kada ito napasama kita ta. Ito, sir, ko minana ko panjutaw tatan, sir. Oo. Tanda na ko padasa ko. Oo. Mano nga tawen nga dito bagay ng ano? Pabayagan na, sir. Sasalatin ni Yersod. First time at mapasama sila, sir? Mamindwara ko, sir. Ay, nakakapasama rin naman. Hindi mo lang, sir. Natataw man di nakakasana ko na. Okay. So, ano itikas na maimensahan ka rin itipada magkalkala? Ibagba kanya na, sir, ka pantataw ka ganan daw, sir. Ibaga lang, sir. Kas iti mapaspasaran arigat ti panagbiag, ket idasig ni Aljon Pagod, may sa survivor tinapasamak a trahedya, wenno pan nakapatog ti bangka a nagluganan da, nga agkatugangan, anapan nagkalap itay kalabes nga aldaw, nga imbes nga isuko na iti panaglangoy da, apo maigid, tapno di gasta ket makasurvive da, ket napalaos a kararag iti inobrana, tapno di gasta ket malagpasan dati trahedya nga agkatugangan. Tala na padasan dito, sir, nariga ti magaskas di ngayam, sir. Sa nariga piti agilang no akong katulungan mo, sir, awanan. Awan ti pinagkawon, sir. Awan ti mangisalakan kanyamon, no agilam sumanglad ka ti sa baling island, sir. Suntulat ti pangi koday yan, no danto balay di jay mabalimon to mga anawagan, no kaya da, sir. Idi ada kay kita tenga iti taaw, idi napasamak dito yun. Anatikas lang imo nang inaramid mo. Inigama ati bilog, sir. Sa ako pinayapayan ni tata. Sa mi binaliktad, sir. Sa mi ingkarkarigatang inlang lang, sir. Payapay kami nga payapay ti kadwami. Awam mo ti makakita, sir. Sa ingkarkarigatan mi natin lang yun. Aging gana nga na isang lad kami ti puro ti kulili. Idi napasama ka niya dito yun, kararan or
Di pa nang isalakan mo tibagin ti ginupo mo. Agilang lang kami sir sa kami karkararag. Kaya bilang makatadang nga nasaya sir, nga mapasawa kanyami sir. Ta may tadang mi kumada ito sir, ta ang pagkala mi na sir no, madimi may tadang. Di makinana da makinana. Da sir, yung nariga nga tarom yun nun sir. Ka ang pagkala mi sir no, ibati mi detoy. Adad nga matay kami sir no, panawam mi detoy. Sa uwang kadwayo ba nga napanjiting nga tao? Adda sir madida kami nakita sir. Sa balik direksyon da. On sir. Madida kami nakita pulos sir. Ada ka no may masidag ng madida kami nakita sir. Kita gaano da? Tagati mo lang sir, kakadwami mo lang. Oo. So, hindi kami agrobrubat kay pila okay pa lang ti panawan. Okay sir. Okay ti panahon sir. Oo. Nagpatpataw kami mo. Hindi makakuha nga napigsan sir. Agsubli kami. Oo. So ti pinakapatog min sir. Okay, awon pa kinala yo ite. Awang pa sir, kapkapami pa lang sir. Tama mga napigsan, nagkurba kami sir nga agawi doon. Pag agististik mo, tama kinami sir. So aji ti pinakapatog kami. Madi mo natarayin di bukar nan sir. So aji din sir. So ano iti adal iti naalam ka ito nga kasama ti ni father mo. Nariga sir, ti mapatpatog. Amin tunga-tungaon, nodan tunay angin nan. Nariga to ti tumagtapugan. Aglalo na awang kadwam. Iti pa langlangoy yo awan tikas lang sugsugat yo or Adda sir. awan sugat yo. Adda ti suga mi, adda suga ko sir. Ayan mo. Nay- Anat na pasama ka dito? Naipangor ka daw dun sir. Naipangor ka daw pinakapatog mi sir. Naipangor. Nagtambling na naipangor dito ko. Di pa nangyayalala ka kayo ka dito. Un sir. Naipangor lat nga biglan sir. Napigsa pila angin ide. Un sir. Napig sa angin kada alo nun sir. So yun sir. Karkararag kami. Nga ipagpaigid dito eh. Idi kas di na pasamak yun awan ti nariknam nga bisin nga sumuko ko man kada ita nga tayo. Aman sir. Sumuko na ko man sir. Dinamag ko kintata. No adayo pa'y. Oo. Asi daw baro kung na nakinya sir. So ajay karkarigatan ta nga rodon tatak. Sir. So ajay agtinggan na isang lad kami dito sir. Lapas. So ajay sir. Kasi noti mo na nga ng tulong kada kayo. Idi nakasanglad kayo. Dua kami pa lang sir. Oo. Dua kami pa lang isang sangya miya to. Di na isang nga min sir. Napang kami nagdawat danom. Di ko nabibig ba si adati si Mir inti tawa sir. Rumor. Madida mo mamati no na disgrasya kami. Di ko nikanda kami danom sir. Nabanda kami bibitan. Nirining na mo di karubanan sir. Ikan na kami pirang paunog min sir. Sada kami may tinulungan sir nga nangitadang. Okay. Di man pa nagyaman mo kadagiti tagalapas nga ng tulong kada kayo. Thank you nga nang tulong kanyami hapo. Ke no may kuha ko kayong tumo, no makitkita da kayo, tulungan da kayong tumo. Okay. Thank you. Apo. Manipod iti Barangay Gabot Norte, iti Ilitibadok, Ilocos Norte. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.
Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit, located may studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.